Hello everyone, welcome back again MTech Show. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu abantu benshi batitaho ariko gifite agaciro cyane, location ya YouTube channel yawe. Tugiye kureba uko wahindura impamvu ari ingenzi n'ukuntu ushobora kugira uruhare mu mikorere ya YouTube channel yawe. Hari no kuba wamenya niba channel yawe ihemba hano mu Rwanda, ibizwi nka monetization. Step 1 ni uburyo what is location. Let's to go step by step. So what does channel location mean? Location ni igihugu uba wanditseho kuri YouTube studio, kikabifasha kumenya aho uherereye n'aho ushaka ko video zawe zagaragara cyane. Ibi bifasha kumenya YouTube aho video zawe ziherereye, igihugu cyaho ushaka ko zagera, audience target, indimi zikoreshwa muri ibyo bihugu, ibyiciro by'amasoko cyangwa ads zigaragazwa muri izo video. Niba rero channel yawe iriho location itari yo, YouTube ishobora kugaragaza video zawe ku bantu bataraba audience yawe nyamukuru. Step 2, how to change your location. To change your channel location, open YouTube Studio, go to setting, click channel, then basic info. Aha ubonamo country residence, uhitemo igihugu cyawe nyacyo, urugero u Rwanda, hanyuma ukande save. Step 3, what is happening when you doesn't set location? Now many people ask, what if do not choose any location? Iyo utashyizemo location, YouTube igerageza kumenya aho uri hifashishijwe IP address, ururimi ukoresha, cyangwa aho video yawe yaba iherereye muri ako kanya. Ariko ikibazo ni uko ibyo byose biba automatically, bityo ntibiguha control yuzuye kubo ushaka ko video zawe zigeraho. Niyo mpamvu ari byiza gushyiraho location yawe, akarusho ukaba washyiraho United States. Step 4, does location affect monetization? Question. Ikibazo gikunze kwibazwa cyane muri iyi minsi nicyo mukunze kwibaza, ese niba channel yanjye iri mu Rwanda yemererwa kuba yahembwa? Igisubizo ni yego. Byose biterwa n'uburyo ukoresha YouTube Partner Program. YouTube yemera monetization mu bihugu byinshi ukuye mu Rwanda, kubera yuko ntabwo baraduha uburenganzira bwo kuba twahemberwa hano mu Rwanda. Wowe ubwawe urahindura location. U Rwanda ruri mu bihugu bitemerewe kuba byahembwa cyangwa se byahabwa monetization, ariko ushobora kuba wahindura location yawe ukayishyira mu bihugu byemerewe kuba byahembwa: Uganda, Kenya, United States n'ibindi. Ukabikora regular igihe ufite country yemerewe icyo bita AdSense. Icyo location igira uruhare si guhagarika guhembwa, ahubwo ni mu bijyanye n'aho ads zituruka, ururimi n'abareba video zawe. Bivuze ko ariyo location yawe ihuye n'isoko rikomeye, market, ushobora kubona ads zifite agaciro kanini bitewe n'aho video zawe ziri kugarukira. Step 5, when you're setting the right location, impacting. Ni impamvu eshatu zituma ari ngombwa gushyiraho location yawe ya nyayo. Audience target, YouTube imenya igihugu ushaka ko zigeraho, bikagufasha video zawe kugera ku bantu ba nyabo. Algorithm ya YouTube izajya igaragaza video zawe muri recommendation z'abari muri ako karere video zawe ziri kugarukiramo. Icya gatatu, battery ads, earning, ni ikijyanye no kuba wahembwa. Location nziza ituma uhabwa ads zifite agaciro kurusha izo mu bihugu bidatanga ads cyangwa se bidatanga byinshi. So guys, that how you can change and understand your studio, your YouTube channel location. Remember, location ntabwo ihagarika monetization, ahubwo ifasha YouTube gusobanukirwa aho ukorera no kukugenera audience nziza ya nyayo. If you found helpful, don't forget to like, subscribe and turn on notification for more smart YouTube tips only here on MTech TV Show. Bonus tips: nyuma yo guhindura location, jya ukoresha keywords.
z'igihugu cyawe muri description na tax kugira ngo YouTube irusheho kuguhuza n'abanyarwanda cyangwa abo ushaka ko video zawe zageraho. Murakoze.